صبحتون بخیر و باشید دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما شکرانه خدا سازین خوبیم. چخیلی دیدستید تورت упаковка کردیم. ما برآمده رفتیم. ان شاء الله که شما دم کم کم ویدیو میکنیم. کجا رفتیم چوجا؟ سلام گو. نمیگی؟ خولای کجا رفتیم خیلی بگو. خونه باباجان. شکرانه خدا پدرم صحت سلامت اومده رسیدن. اونجا میریم نصیب باشه. با نمی فریزه رو با سلفه گرفته. برای همه میوگی میخوره سلفه میگیره. نمیدونم برای چی. چند قه میوگی نمیخوره نمی سلفه است. میوگی که خورد با سلفه میگیره شه. اونم خیلی رفتیم کم کم. اونجا کم ترک مرک چکه دیگه. خیلی کشید ویدیو میکنیم. اگر دیر نمونیم دیر نکنیم و یا جای دیگه میدرویم نصیب باشه. دوستان عزیز خیلی ما اومدیم خانمان. خیلی که گفتیم کم ترک مرک چای. اینو عاشق قریب تمام کنیم. گفتیم آخران رسیم که نکیم رسیم. وقتش رسیدیم نکیم. آدم بود دو کردیم. ویدیو نمبر اومده. اینجا ندویم آفات تیار کردستیه. نصیب باشه. او خود میکنیم. معلوم مسافر کنید. کم کم. این اوقات منتها یورک شده. هدا ویدیو کنم خیلی میمون بسیار اومده. با خانه رفتیم. اونجا دیگه ویدیو کده نتونستیم نه. کم کم رو ویدیو میکنیم. فریزه بولو خواه. آمدن مونده هوا خنوک بود از افتاب بوده نگاه کنه. تابستانه بسیار زمستان سوشه گرفته نمیشه برای که اتمای اصونده برفای نیسته افتاب خشروکی طبیعتی فوق میتور و طرفه گرفته نمیشه از یا ماشین تاب خرابه نشان تیمتونه به حد طبیعتی زوگی نیست افتابه که اسم میگی تابستانه نیست نگاه زمستانه. زمستان شد طرف تابستان. خیلی برف زده. قدرت خدا را بیاید. یا جو برف یا جو برف نیست. این قسمی با برف نیست. همین سری رفتن و دم اونجاش برف. عجایب. دوستان عزیز خیلی که ما سحری گفته بودم یا جو می رویم بعد خانه پدرجانشون می رویم. ما اساساً برای بیکار کردن یعنی زکس مون رفتگی بودیم. خیلی که در اینجا دیدست نمی دکومنت رو نشون دادستم. با امی پدری معوج ما زکس داشتیم. زکس مون بیکار کردگی نبودیم. ما خیلیش دو کردم. این سال 2017 بگیم دو کردم نشده بود. او سال برای که ویو ما میتیم زیافلینی ویو چی رد میکنن نیستنم خیلی برای وقت خیلی دو کرده بودم نشده بود. بعد سالی گذشته موهای مرد بود ما زیافلینی داده بودم بعد قبول کردن خلاص قبول کردن همو نیکوها بیکار کردگی بودن. ماهی اکتبر بیکار کردگی بودن سال 2020 باید ما ماهی نویبر میرفتیم. از سبب که شوهرم روسیه رفته بعد ما دیگه خودم توقع که در خانه بودم نرفتم. کودکا رو مانده نرفتم. بعد این سال که شوهرم که اومد رفتیم همیره اینا خوشبختانه جدا کردیم با یک خوشخبر دیگه ای که ما با دویم باره با زکس عریضه دادیم که شوهرم بعد فریزه رم با فامیلیای ما بود. فریزه رم با فامیلیای خودم کردیم. با فامیلیای شوهرم کردیم بگیم. خودم با فامیلیای شوهرم گذاشتم.
ана баъд маҳваша бо ҳамин маҳваш бо проблема шид, барое ки мо гуфтем ки як бора маҳваша мегзаронем. баъд чӣ хеле ки гуфта будум алимент туғри кардагиам, якум сабабуш ки ба алимент намеша гуфтан алимент дошта боша. баъд дуюм сабабуш бояд бо аз аму падараш бояд мо чӣ бигирем, давернас бигирем ё ки ба розигии ҳавай. баъд мо метавонем ки ирам ба номи шавҳарам бигзаронем. баъд чӣ шид, ҳамин хеле и ози проблемае матрискаи маҳва фаризара боше додем, шаҳодатномаша додем, барои фамилияша алиш кардан. фамилияи фаризара алиш мекунанд. пешаи соли нав мо ҳатман матрискаша мегирем. мара матриска мегӯям, намедонам шаҳодатномаи таваллуд. ҳамин ай фаризара мегирем. ай маҳваша боша хай проблема шид камтарак. ира бо через суд бо мерам, бо ма заявление метиҳам дар суд. ай алимент палимент ай ҳама чи даст мекашам. чӣ хеле ки гуфтум ма то суд нарам, ягон шикоят накунам, алимент намесупорам, бо ҳаваям бисупорам 200-300 сум месупоранд. ай ҳамин сабаб ма аю алимент алимента худам хирагӣ карда ариза дада будам, туғри карда будам. шавҳарам розӣ набуданд, нака гуфта буданд, ма безорам гуфта буд, бо ма карда будам, хай хирагӣ ма гирифта. ина бо ҳози ариза метиҳам барои бекор кардани ҳам алимент, ҳам барои ҳамин маҳваша дар номи шавҳарам гузарондан, барое ки ҳамамон якхел шава, ҳама кӯдакҳо якхел шава фамилияҳошон. барои ҳамирам насиб боша мекунем баъди соли нав. барое ки гуфтанд ки дигар қабул намекунем ҳуҷҷат пуҷҷат, аку бо ҳам даводави худмонам бисёртара. ҳамин сабаб баъдаи соли нав иншаалло ки меравем, ҳамин масъала кати бо меравем кати ҳамин шавҳарам ду каса бояд ариза битиҳем, ма бояд ду ариза битиҳем, и бояд як ариза битиҳад дар суд ки мо ҳамира ба номи шавҳарам бигзаронем. инам хеле хай ба ҳамин сабаб рафта будем. дӯстони азиз, ина ду хушхабар шид ирӯз мода қатъи падарҷон омадагӣ се хушхабар. хай рӯз рӯзи хурсандӣ буд. бо иншоалло ки бо хурсандӣ меша пешаи соли нав. ҳамин чи заксмонам мегирем, асоси заксмона мегирем. Ҷураева меша, Ҷураева манижа. баъд ма фамилиям баъд Ҷураева мешавад. бо ана иҷо боша барои хӯроки шом хом шӯрбо кардестем, шаварм кардестем, ма торт пухтестам бо дуои шумо дӯстони азиз. ирӯз барои мо ду заказ шидагиай. мо ирӯз хоб намекунем шавда, барое ки ирӯз ай ҳамин рӯзи субҳи содиқ ки кори мо сар шид рафтем, инам хеле коромона буд када. иншаалло ки ишав хона мерем, гул меандозем тортора. пага интизор шавед. чӣ хел гул андохтем ҳатман мепартоем. барои хӯроки шом боша ба мо хом шӯрбо, ба мо иштиёи таом, касе хӯрдаиста иштиёи таом. дар ҳамин ҷо боша видеоро ба поён мерасонам. то видеои оянда дар паноҳи худо бошад. худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр дӯстони азиз.